Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate. Izingane Zesthembu review niboneni ukuthi bese sibone episode yokugcina izolo. So kunale ndawo bathi khona ifamily kaVuyo ilindele impendulo kwabaka Mseleku. Mina ngihlekiswa ama-comments abantu bathi abantu kanti uVuyokazi akanazo impendulo. Manini guys, angithi ngiyakhumbula ukuthi baba Mseleku wathi ku season 5 uThando Nesithembu bazohamba beyovela kubo kaVuyo. Babehamba as a family. Angithi masekuqala lezi zinto lezi ukulobola nama-preparations nje lawa abheke emshadweni. Lo osuke ethatha leso step usuke sehamba nomndeni wakhe because ifamily isuke isiyazi ukuthi kwenzakalani, ingane iyalobola lokho. So mabethi ifamily kaVuyo ilindele impendulo baka Mseleku, ngicabanga ukuthi bakhuluma kuleyo ngxenye ukuthi bafika kubo kaVuyo because sizwile ukuthi engathi ifamily yakamseleku nefamily yakaVuyokazi sebeke bahlangana. Manje ke sekune pregnancy vele kuyaye kukhulunywe kanjalo, nami ngayizwa into enjalo ukuthi ke manje bafikile mangabe bebekhokha inhlawulo or bebezokhuluma ukuthi bazobuya futhi bezolobola. So kwenzakalani okulandelayo ngoba phela nakho sekukhona i-pregnancy yesibili ingena lapho-ke into yefamily, hayi ukuthi ayikaze niyahlekisa kodwa abanye phela-ke sebethi kanti uVuyo yena akanazo impendulo yini engabaphenduli abantu bakubo. Phela manje uMseleku, angithi uMseleku wathi uzosupport-a uMpumelelo mayelobola. Sekhanjwa kuleyo ndawo ukuthi kwenzakalani-ke manje, what is next? Ilapho-ke into abazama ukisho. Ngiyabonga i-support. Ngifuna ukucacisa kuleyo ndawo leyo.